Zovem se Branka i vjerovali li ne, ja sam učiteljica matematike. Da, u 21. stoljeću, kada su djeca pametnija od mene, kada je u pitanju tehnologija, predajem online jer više nitko ne ide na normalan način u školu. Prvi sat otvaram Zoom i mislim si, ma lagano, samo uđem u razred i pričam kao inače. Ali naravno ništa ne ide po planu. Prvo pola djece ne upale kameru, pa ih molim da ih upale. Sve što vidim su stropovi i podove i klinca koji leži na kauču i gleda Netflix, a ne matematiku. Onda se dogodi katastrofa. Jedan učenik zaboravi ugasiti mikrofon, pa se iz pozadine čulo: Filipe, ostavite video igrice i dođi jest. Šta ova tvoja učiteljica misli da vas cijeli dan drži na računalu? Klinac crven, djeca se smiju, ja se smijem i to je kraj moga autoriteta na satu. I tako vam je Branka, predajem online nastavu. Djeca uče matematiku, a ja učim kako preživjeti online nastavu bez da me baka ili